Huskri khlai bike parter bike mothor thani bo Thuthai Rwikha Khoroksa bike mothor jagno Patimung Bishalgor thani bising khobjak Gokulnagar Bandhan Bank boskango bike kajak sak derjak ni mung Dilip Chaudhary bini nok Bishalgor Murabari amjayo parter bike mothor nai khobui logi kajak te khorognoi Patima thaini Kharjak Islam Flipkart বিষয় আমরা দেখছি যে শব্দ থেকে গানের শব্দ অনেক পর আয়া দেই দুজনে পর রইছে আর যে কানে পর রইছে তারা দেখছি আমরা দূরের থেকে আমি চেয়ারে দিন পর রইছে দেওয়া মারা নিয়ে গেছে দূরে এসে দেখা তাকে মানে বাইক করে রইছে বাইকের তলের থেকে এখানে মাথা অবস্থা খারাপ কন্ডিশন সবচেয়ে খারাপ হয়ে গেছে কোন জায়গা থেকে ঘটনাটা এই রাস্তা মাথা বন্ধন ব্যাংকের সামনে কয়জন আহত হইছে এমনি একজনই আহত বাকি সব বাইক গেছে বাইক চালায় এখানে কি দুইটা বাইক ছিল নাকি দুইটা বাইক ছিল এই বাইকটার মধ্যে আসলে তিনজন লোক আর এই বাইকের টাইম আসলো সিলিন্ডার লেগে যাচ্ছে রাস্তা Khulumka hasani lukurangno nogni bagai belekino kaham sep tubi faika St Joseph Hospital West Noabadi Amtali Agartala West Tripura hasani fatara thaya karanya hayungber ni shakdok naikani sep nahari mano belekino rangkisha baino o hospital lo sarbrunno general OPD wo sakdok naijago o hospital lo x-ray khi sutui cough test khayrni bagai namasak shep tongo te test khlai ujago o hospital lo hatibar thagino eba every week no kisasuk chongjak shalo buirongni bemuk naikrung eba gynecologist surgery urology tei bukung khunjo totra naikrung doctor wo phai shakdok naifeyo tei abashimia o St Joseph Hospital lo talburum na Chennai ni specialist doctor of phai orthopedic neurology tei urology bemarogno phai naifeyo abno karibo o hospital lo latest technology bai dalbidal bemarogni operation ni facility bo tongo tei separate AC non AC room nawi shakdok najugni sebo manthogo hake taita moleli tongsinai phaidi kaham hayong bem ni shakdok sebmana ni musung khake eba tebashina musung khake krungdi tolawo eba khamao roja kokduk number 7085256702 tekise kokduk number 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015 and from this humble beginning over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. Khulumkha St Joseph Hospital Agartala Omo Kaisa Kaham Hospital Oro Kaham treatment ungo operation facilities rok tongo every month Chennai ni specialist doctor hayo treatment khaipayo Kwrwi hospital lokin sulai oro kisa rangbaino kaham treatment ungo all types of investigation blood test x-ray scan ungo 24-hour doctor facilities tongo taibo kaham kai saimanna ni bagai tin hospital of hai visit khlaimano hambai